imamo probleme, ne bi o njih govorili dosti, ker pač smo tudi sami krivi, da jih imamo. Ni programa, čeprav je program, obveščeni boste po neki stvari, ki se bo zdaj zgodila. Gremo tle, ker smo rezervirali že. Ja se lahko umakne za glasno. Je rezerviral tukaj. Če želiš takaj pet ali jed, veš tak čupov, če nema takaj jed. O, jebem ti. Tako je, fan moj, nimaš kaj. Tako je. Čo, poslušaj, da ne pozabam, sem slišal Ano perfektno. Allora, poslušaj, prida zidar domov, pozno, kad dela cel dan, v 11. uri prija domov, prija noter v hišo, zapre vrata, prisluhne vse tiho, samo oddalec sliši Ano dihanje strašno, kad prija ven z kamere. Ma ne. Ja, i ova gre nutra, odpre vrata, kad navidi babo svojo v posli za nem druge. Ti opolo. Ja, znaš kaj reče? Reče, prakleta presica in ti prasec, zdaj gre jaz kad skiro jeben ti te bom razbol glavo, tebi in temu prascu. Ona ga pa gleda s takmi očmi in reče, ma Mario, ma ku si ti Mona? Ma kada vidiš da si na skriti kameri. I ova reče, ma jebem ti Božića, reče, 5 botov ste me že tako nafrigali. Je dobra. Kako konča? Kako konča? Kva? Kako konča? Ma pa se stane. Giltle, dva glaža, dej. Ne pijem, kad ta stara me bo ubila, čo. Zakaj? Sem cel dan razuma, me bo ubila. Se hoda da te bo ubila. Zakaj? Zato, ker se ne znaš postaviti doma, tako ko je treba. Ja ti se znaš, a? Jaz se znam, ja, tukaj ti si Ana Reva, Mona, dela baba s tabo kar kače. Ne mi govori meni, ne? Jaz pri meni ni tako, ko pri tebi, fat moj. Zakaj? Jaz tisti dan, ko sem se poročal, smo prišli ven z cerkve. Ne smo šli na nobeno potovanje. Se je peljal drito domov, se je peljal, direktno domov, se je peljal, znaš kaj se je peljal? V kuhno se je peljal. V kuhno se je rekel, vidiš ti, tle je miza na kuhni in na tej mizi je vemo mater v 7 zjutraj jema, da je zajtrk, če sem ali če me ni doma. Si zastopila? Jovanja je rekla, sem zastopila. In polje sem še enkrat udaril po mizi in sem rekel, jebemo mater, sem rekel, vidiš tu mizo? Tle na tej mizi v dan in pol jema, da je župa gor na mizi. Kosilo, če sem ali če nisem doma, si zastopila? Je rekla, sem zastopila in polje sem tretji pot udaril po mizi. In sem rekel, vidiš to mizo, kokolja? Je rekla, ja. Na tej mizi v 7:30 zvečer jema, da je večerja, če sem ali če nisem doma, si zastopila? Je, ker sem zastopila in tako je tudi bilo. In tako bi mogel nadati tudi ti pri tvoj babi doma. Jaz sem naredil tako, kot si rekel ti. A, ma? In ona me je primila za račko, mi je prijela v kamro in mi je rekla, tle je postelja in tle se bo fukalo vsak noč, če si doma ali te ni. Prav gledaj, babe, ja so. Psihološko je težko, da super živko. Ne, baba je strašna, ne, nimaš kaj, ne, ampak kaj ćeš rekel. Baba je, če jemaš babo doma, jemaš virus, nimaš drugega. Če jemaš še tašča, jemaš jebolo, in če jemaš otroke, jemaš kuhu. Tako je, baba je težka, baba, ampak kaj ćeš, baba je baba, nimaš kaj. Ma že Bog je zavezal tega. Bog, ne mi govoriti meni, kad nisem čital knjige jaz. Ti moraš misliti, da je baba tista, ki je ravala prefrihati Boga. Samo tu ti da misliti vse. Bog, ki je naredil vse, kdo ga je pojebal? Baba. Zastopiš se s kom? S tistem prokletem jabkom. Jabkom? Ker najprej je naredil Adama, bolj je naredil Evo, in on je falil, ker on ni zastopil, s kom jema opravka on. Ker Bog ni govori z moškim, moški je Mona. Razumeš, govoriš z babo, ona je malo vse. In kaj je rekel on njej? On je njej rekel, tle lahko ješ v raju, vse sadje, kad češ,
sem pa prsti jabka parmeri. Io In tle je falo. Zato ker baba je radovedna. In kaj šla je narediti? In najprej pa jela jabko. On bi bol o njej reči, ti lahko ješ samo jabko, ima prsti drugo parmeri. In mi bi bili danes v raju. In ki smo v kurcu. Čakaj moment, da jaz... Je neverjetno, kako ti razmišljaš, znaš? Aka, tu je leta razmišljanja. Čakaj, da vidim jaz. Da vidim tle. Ja, nazaj ni znaka. Ni znaka, če nisi plačal, ni znaka. Kaj nisem plačal, mono, vsaki mesec plačavam. Vidi, jaz imam vse. Kaj imaš? Imam Facebook, imam TikTok, FlickFlop, imam Instagram in imam Twitter. Vse je tle. Vse imam, okej, vidi. Ma imaš ti uno Gmail? Gmail, imaš? Da, vidi ga. Ja, evo, imaš, ja, pa on imaš cloud. Kdo je cloud? Kdo tu je cloud? Cloud je v oblak, mona, ne znaš kaj pa meni cloud? Brez clouda ne greš na kamer Da danes. ne, kaj sem prvi vse. Ma, kaj mona, kaj si, joj, ti zastopaš ti cloud, znaš kaj je cloud v moj? Kaj je cloud? Cloud je tisto, ki je v oblak, zastopaš? V oblak. V angleščini se reče cloud, kaj gledaš, kaj mona, z mano govarja? Cloud je ono, ki je nad nami. Tle imaš telefon in tle gor je cloud. Stopaš? In vse, kar ti imaš zadati noter v telefone, razumeš te? Ti ne rabiš dati v telefonu. Ti ga lahko daš v telefonu. Ma telefon da gor na cloud. Ti pošlješ eno fakturo, ti napišeš en e-mail, ti narediš eno fotografijo in ona se shrani gor na cloudu. 10 let je gor, ti namka ne veš, da glej gor, glej noter. In ti imaš gor to robo, in ti rabiš, če rečemo fakturo za 10 let nazaj, pride Durs in Furs, in te reče, kje je pa sta faktura v 10 let? Rečeš, mola, evo ti, na cloudi jema je. In ti pa čakaš, da cloud pride gor, klik na hišo, in ko je na hišo, pritisneš knop, in potegneš ven z clouda. Samo moraš imeti, mora prijeti prav ta oblak na hišo. In če si je sonce? Če je sonce, se zajebo. A čakaj, da ne pozabim, ker ta močna. Allora, poslušaj, pride en zidar domov, v 11. ure morajo biti. Ma ne mi reči. Ja, ma nisem še končil. Prej on domov, on zebre vrata, vse tiho, samo čuti in sliši oddalečeno vzdihavanje. In gre direktno noter v spalnico, god pred spalnico, kad ne najde baba svojo za nen drugim čas. On znori, reče, zdaj gre jaz dol v kivdar, bom prinesel jaz vorano skiro, vas opija uba dva prasca, prohleta, ona ga pogleda s takimi očmi nedolžnimi in mu reče, Marja, ko si ti mona? Kad ne vidiš, da si na skriti kameri? In on reče, jebe mu mater, 5 botov sem me že tako nafrigali. Je dobra? Kako konča si rekel, kako konča? Ti ni dva hljaža. Ne pijem, jaz ne pijem, kad ta stara me bo ubila, je slabčak v Rusiji, je ben ti Ja, uka. se v Rusiji, je se veliko Rusije podobne Čečeni. Zakaj? Je vsaj njema brka ku Čečenu, ali to je baba. Moči, ja, moči. S tem mi govor ti od Rusov. Proklijeti Rusi. Ja, in drugi so pa v redi, ali kaj mona? Kaj? Amerikanci so v redi, ti, ki si bolj za Amerikane, vidim. Gledi, ker pa Bush, Clinton in Obama. V 21 letih so naredili 6 vojsk in so pobili 21 milijonov ljudi. Ne mi govoriti od Rusov, daj pod moj, kaj ne znam jaz kako so. Ali trokej, zato baba tvoja kuća čen pod moj. Ja. Dve vojska. In pomisli, Obama je najdol Nobel na mizi in Clinton Moniko pod mizo. In kaj pomeni to? Ja, ne znam. Pomeni, da je dobil Obama Nobelovo. Ja, je dobil Nobelovo, ja. In kaj je dobil pa Clinton? Ampompin. Ja, rekel. To je tvoja, a? Ja, vojska bo, nimaš kaj, vojska bo. Zdaj si slišali oni gor, ne? Kdo? NATO, Albanci. Albanci so šli v Ukrajino, a?
Kako znaš, da so šli Ma Albanci? jih videli vsi, da so Albanci. So edini, ki imajo fravče. Nimajo orvozja. Boste v art neumnosti, dej. Je tako. A ja, čo to ne pozabam, pride Anzidar, ta glava. Pride Anzidar domov, zapre vrata i eno, videl, Kaj? ma neč pa se sta, dejala, dej. Dini tle, dva hlaža, dej, dini. Ne bom pil, kad ostala bom ubila, dejco. Sam že cel dan od doma. Si videl ti? Koronavirus je šel. Ma SDF je v vrtu. Da boš jih grejo. Kaj si šite, ti si še dvaj, kad delaš na Primorskem, ano, hišo. Ti obono, čo? Črne hradnje so tam. Ma si videl, kaj delajo? Ki? Ma na obali. Ma ne me jeba. Tako zidajo, ko pravce in noben ne kontrolira. Ma ne me jeba. Ma, ja, dej. Črne hradnje, čo, ja, Ja. to je res, jaz sem delal dvaj paranmi, ja. Kje si Ma bil? prav sem ga primli. A, na Sem ga pol. primli, sem v Izoli sem delal. Ja? V Izoli sem delal in je prišla una kontrola, inšpekcija, je veti sem ga primli in je mogel plačati med moj. So rekli, da ima preveč razširjeno hišo, ne, brez dozvole. Prav je. Ja, doma, ni bil kaj šta. Kako je razširil? Ma Kako? razširil liha par metrov, ne, ni lih, kakšna stvar bila. Od Izole do Strunjana je bilo vse. Je hodil, jel je v Izoli, sred je hodil v drugem Karan. Neč, ti si šel v Gorici, Ma kaj bom delal v Gorici? v Novi Gorici. V Novi Gorici? Ne delaš tam na unme trgi, ki bo petek, kdaj bo zdaj, dva Ja, tam, EPK, Evropska prestolnica kulture v bo. Bej Gorici. Ja, in bi deli nar plac nov. Tisti plec, ki je na meji bil, ja. Samo Italijani, Slovenci so nazaj zmenili za naslov placa. Aha, Eni je Transalpina, eni Trg Evrope. In jaz čakam, kaj bo napisal Orkovijo. a ja, ti moraš trdati dol, Jaz moram ja, streljato, ne, ko se reče. Ja, nekaj napisati. Ja. In čakam, ni bilo več, Je da več. veš. In pa je gledal gor na sabotiž in vidim naš Tito. Ja, Sem napisal naš Tito. Napisal naš Tito, znaš kakšen kažin. Smo prvi Italijani po noči in se teli vrš proč, ne? So začeli nekaj kopati, ne? ja. Ma so prvi Slovenci pogledali, kaj je, nikle so se ustrašili in so ušli. In ko je, In zdaj, ki jaz prijem pogledati, drugo jedro, ne piše več naš Tito, znaš kaj piše? NATO. NATO, Tito, se rekel, vidite. Zdaj bi udarili še Rusi dol. ja, ma ne reče v pizdo, vsi v kakve. Ti bi mogli narediti, znaš kaj, ti bi mogli, trg pandemence bi mogli biti napisano. Nimaš kaj, fantoj. Ma kaj delaš ti tukaj v Prtulju? Ja, kaj dela, s tabo sem se dobil. Poslednji sem se dobil s tabo, zato ker imam tle eno delo, nekaj sem na poklical baterij. Ja. Je rekel, da mu puščajo kapniki. Ma dobro plačamo. O, ja, samo ni bilo plačano direktno, ker baterij proštudira preko ti da kakšen sol. Karo sem mu naredil, se je izoliral celo jamo, jebe mu mater. Ni več kanca vode v jami. So mi rekli, da sem uničil 18 milijonov delal od kapnikov. Ma ne pušča nič več. In ko sem mu dal fakturo, sem ga vprašal, rabiš fakturo, pa tako. Rekel, ne, naredim pa domače. In rekel, te naredim, a na tisti te bom naredil ambon, da boš šel jaz v čuku. Mamona za jaz v čuku, ne rabim jaz flikati kapnike, razumeš? In kaj je pisano na bonu? Da imam bon za angolaš. Kaj si mislil, da ti bo dal? Čuk mi ni dal nanka holaša, ker ga nema. Tako da sem ga dobil ured, od kapti, od stalagmita, od stalaktita, oba dva sem dobil. A je to najčuka, dosti let. Kjer ga čuka? Čuka, tega, ki je rokošarko. Ta vesek? Ja. Taki ima pizzerijo. Ja, tako ima pizzerijo. Ja, jaz Zato je bil na Rumen, ki je začel. Kako? Ja, on je bil natakar, ne? Ja. Je bil sem mulj, natakar in smo rekli, David, njoke, miza za 3.
Hoppa, e so si gnocchi. Za 3 je dobro. Je prvo njoke. Da mu ne damo ono za 2, da ne zabije, pripelje na milo. Spašaš njoke, ta kufa. In pole neč, pole ga dali v kuhnjo, Ja. zdaj v kuhnjo in je začel tam kuhati. In te niso v redu, tukaj je bil natakar tlevenek, ne? Ja. In ga je poklicala, ena Franka ga je poklicala in je rekla, poslušajte, kam mi lahko spečete malo boljše tega pečanca. In reče, zakaj? Kam mi bo pojel v skrompjerorko bil. Ne znam Danka, če bi te vjeroval. Ja, neče. Zakaj sem to povedal? Tole. Sem videl eno dobro. Ja. Ona pride nam zidar domov, Ja. pride v hišo in nekaj zaklene, to tiho, samo čuje tam, sobi, slabeš, neko vzdihovanje. Ma ne me reči. Ja. In gre naprej, ka ne dobe babo za enem drugem močem. Ma ne. Ja, je rekel, zdaj grem po sekiru in pa se razkoljem v bahat. In ona mu reče, Mario, ma kaj si Mona? Ma kaj ne vidiš, da si na skriti kameri? In Mario reče, jebem ti Boga, že 5 vodka me najebajo. Je kako konča polje to? Kaj ćemo jeti? Da ne pozabim, čo, sem slišal aha perfektnega. A jora, prijel zidar domov.